Katana being, Kalaleshi Kamataya, Iramu Yolaping, Kalarazanga Halaping, Kalarazanga Hirichum now, Notum Psychorally, Ringapa Shalam, Gasaina Masoda, welcome Sadale. Ajui, welcome service program, Jitaimili. Queer seat, Ishi Jubilee Queerna, Bami Dalay, Tanmi in an Animi Dalay, Haugapog Lali, KL number 98. Haugapog Siha. Welcome speech, Ishiwi Chairperson, Women's Society, Pungcham Baptist Church na Adam Kuira, Masodla Hikani na Laydale, Church Choir Raida, Ukrul based women members Pingwiena, Varewi Tuipami, Women Chairperson, Home Baptist Church, John Pao Ma'am Termi John and Rungsung, Women Secretary DBCA, Kangachang La KL number 269, Kangachang Siha, UBC Women's Secretary. Itum na program hi atam 5:30 jay raga diyaw may ka changes layer ayarawe naragazang pagaza kangnong na yaw kita katiyan au kira changes layer ara service itum na maron da zata kabay sa se kare sada church
choir na Jubilee choir na Thanda KL number 460 hi sangrum se kala jithi chang jili Pastor Sekor Baptist Church na Haugapok with Suihai mi khawai atam khui mi reno itum saikor na kya ka shi na nganinga da KL number 460 hi sangrum se Itum lig sa khwabri bra ogthui apam hili thod nang chayung chaywa salala bra khang chay makhlaya nanna thanra mi da achuwi thod hili ogthui da khlai thumping na kalam matayla kaina ache Pungjam Baptist Church Women Society na Paning Kwe Laka Prohona Hog Kwe Kala Proholi Teda Otram Tuka Pok Singum Hang Shini the Pangaka Shumhairagi Shan Kwe Laka Revranali Ningashila Kayagashila Legashila Masodla Mikvaida Platinum Chuplehi Mayon Kvai Society we Katana Bingna Randra Laka Achisimikcho Proho Ram Hili Church Hili later Kalaya Nanaung Rapping Kalamataila Kaina Women's Society na Apong Gachung Kaina Ran Sak Kailaka Proho Nali Lake Shia Kala Nawi Naung Ra
apom nga tate te wena kachung khali thanra mi haire proi thumwe sam ka phang sakmai ka thei we ring phamang maning la ngaran ga hai chubli hu program sai kor revran sang mi da kalanoi mangla na ithum le sa chu mi da ithum mi rin li ka hak pu khang chai la ka khwira mi lo revra nalinin shi thai khwai kala noi sa shap pang shap shan khoi thai khwai khang chon mi lo achu ithum na mayon da khle platinum chubli he na soda society we wang kala church we wang razang da khle ithum sai ko ro we wang la mangla we kham thuk la samphang da kachi chaw we mirin la pranali nai me khar gja atam la ngasang sak ni lo aro ing ya ithum samphang da sakmai thai khang ro khen soda revra khare nali khokhrum we ang ranang ye sai ko singwa gida khle hili pro narasang mi da program hili sang da khle sai ko lin na ka shi chin mi lo noi shimli phaira kar sang ka haya kernausan sai ko lila pro hoi mangla na sa chu mi lo ithumli ta la kai na noi pau kham tha khwira mi git khle noi ro itung lila pro na shi chin mi da pro na matui mi da awoi mangai na tum sai ko ro bang la so khmia ta mung sang sak mi lo ar ithumai angra nang ye ho phokhen thui da mukup jili mosot la khani le da lai khareli ishui jubilee khair na dam khirino kala ga khani ali ukrul base women member bina atam ra khoi mirino kala ji thi chang jili verewi thui pa mi women chairperson Home Baptist Church kala ji thi chang jili chanpao ma'am Termi John and Rungsung, Women's Secretary DBCA. Matang atam rakwi milo ni shira. Introduction kala sam ka phangwi. Tui mahang rang lakha rimi tui de thum rally masot khamisa da ina ya mailo jikat talaye. Kala he nang soda Pungjab Baptist Church Women's Society Pashok Migahaya Pioneers being Atum Nahitada Women's Society Pashok Migahaya Singkum Malaysia Sigja Atu Platinum Chupli Kamyon Masampangre Katum the Women's Society with Shongza Haugapoga Park and Singkum Shanaka Hangshini the Pangaka Shum Samgapang Pioneers being there Chila Gaina Masot Kaya Psychorat Midale Atum Pioneers being hit me Mukuta Trukne Ara Katumang Ring the Lay the some psychorally let reader Chulag and a kaya masot me the lay. Gla hening a soda, platinum chubli pung vida, how psychorally, Women's Society na Kapo Adam Ditran. It to me, Ari Sadaglaya, in a Kiashi Plungigate Yaukohoma, Yaupam Quidaclea. Yauko home and a tan laga. Matanto by the Maya committee Vangina. It to my church come on sholaga. Mid shooting and a ragasip, Sagori Hitelaga. In the Kiashi Plungigate, Iwi Yauko homely. Ring a pa, pongshop, the lay. Gala, Jubilee Samgapang. Nitre wearing a pa he. Pongjumly lay the player ram now being mountain of the rally masot committee, Mishap Money. Ka, Verrowing itum akane, the Verrow doing shika high depending unda. Achu, DBCA Georges later Clay Yauko home and a tanda, Department Derping with Katana being lay, Jubilee Hilly Rang room provide, Gohola ko. Achinatum Rang room with Heliga ring pie, Galahen and soda, Simi show hiwi, Jubilee hiwi, Maso, Sami the Clay being, Sami get the Clay being, Matui mapping, Gasat sang mapping. Kala churches when a razanga high invite this being, your labing, Ukraine base when a rataklaya. Natum sai, Gorali, Natum rags sai Gori Tailaga, ring Palak Kairoko, Gatihi, Natumli, Uklung, Dong, the Vaushok, the Kalene, Kalahen and Sunda, Ajasimi Shaw, a bong a day, a dada, Iwi Sharuk Layeda, Society in the Kachiham, Adam Ditran. Querbam Goquila by Mangali to me. Program Psychorilla Ring Panaye, Ningshinako, Natum Psychorilla, welcome Sadale, Gla Razangahaya,
na thum sai korale ayar we na razang ga haya na thum sai korale women society kala Pungjam Baptist Church le dak le ya member sai korana ring phala ga na welcome sa da le ki hi hangai he na sunda razang ga haya athum bingli sakmai ka che the na so da presentation atam hi hili thata mang ning lila honda quick fai sau ge jena itumai presentation he chupli sam ga phangwei ring ga pha women society with chupli sam ga phangwei ring ga pha asak sa da itumna panglan naw akha khani li ngai da le ye jena panglani ina itumai kha shi ka pai yaw ko homani panglan saming sak ngai jena yaw ko homana manga wak shop mi reno kare sa da itumai matui meva mem tharmi jon aliva pungjam naw bing va thai ser ga hai nei hilima prasang salala prasang ga hai thada thai ga hai nei wo kha rasang da khlaya bing ga chi ga thana ma thai sa kha da mem tharmi jon ari itumai tbc women secretary sadale ana pam da khlay pam jena nganing kala apam hili shok da pungjam Baptist women society na nali panglan mi gi gi apam hiwak ra la ka khangran khu mi ro no gi la ngai ga le thumi yaw ko hom na apam hiwak ra da pangran ji mi khawai chi ham da le ye ka khaneli awai akahara ramyo bamrusu ahi sender bulisa da le ye anala women society na panglan ka teu khamang la mingai an apam hiwak shop mi ro no khana wasada itumai yaw ko homali la mingai jena yaw ko homali va in a mirror presentation ji hiwa ka piramida talen ngate da awi chỉ im ka shura chu ji ne kala he nang so da razang ga haya churches ping when razang ga haya pastor ping na thumna la abuli ma hang sala razang ga haya pastor ping akashita khang ning ka migila oh ning chila ga re pamilo kala departmental pingwena razang ga haya women society kala yudwena razang ga haya pingnala khang ning ka milo se ning shere kala itum na hon jing jing ai na hon dak le ya yo la bing na thum kya kha razang lak ta le hle chi thei ngai je na yo la bing ka li pam ma mai li hle ma thei thure na thum razang ga haya yo la wa family sai ko na naw ra ga la naw ga ra than ra ta hle na thum sai ko na akashi da khang ning ga mi lo ring pai ning shinai iram naw ping hi wa sak mai kham tha mang li sim ban li mo ko chi chi are khang ning en the ring pha nai kala razang ga haya na thum sai ko li pungjam li lei tak le ya yukru base li la mang ning sak li se local ka tha blo ngai je na razang ga haya na thum sai ko li pungjam Baptist Church na thum le ring phala ga na welcome sa da le kho ka chi sak mai ka chi thai shat sa da local li pam dak le ya khra naw san na thui le ga naw shi naw san sai ko na akhashi ta khang ning ka mi sila
cho ning shere he nang sunda na thumli hang khangai phungjam hi wa kasikaram kho jena itum family hi ngatai dara hobada phungjam moi kasiki wa January February hi wa phaulak ka hai ne ja jena na thumli lumla ka na kala na thumai ning ka jang thada na thumai ka pen ma sa me khra la ka chung khale sar kho khada thumai khawa tar kar ka sa dam ji tran itum volunteers le de le kho ithumli ka chingra da ka ji ka khui mi lo se ji khang ran mi lo itum ji tar kar sai re ka ji athumli ka hang mi lak ro athumli ka shak ji khu shok la ka otram ngu thu mi ra da ya ron ngala ngai da le kho ju wangai na itum akhane mang atei mane khani thang ka thum tham pam gi ka ji itum le avwa khana ka phra la ko ji phaning mi laga na thumai khawa sai ko ji volunteers ping ni khang mi lo ka ji hang la ka tangau ga ni she re Orca Haila, Malay Lakma.
chung hai ra hai lạc mana Aring sin mademewe byproducts itum pasok numsa. Kare thotin chan kapikasang trada truk. Tuiza magda katumena tuilaga magda panga. 1 Chronicles chapter 16 verses 23 to 25. O katui hupta pro holy solo. Thangajida awi hui kami tui hang milu. Awe te kamadai mi yul sai gorali chishat le. Awe matakak kahai otsak yul sai gorali hang le. Kaja brohava hak mahalaga. Kaya shlak aina korum plungra vare sai gorawe dungli ali ngajirang paningra hi katara jina. Rimakap da kasakwa rivrali latluida ningishi pongshok da leye. Kiwivangla Jakava Pungcham Baptist Church Hili Ministry Hogapog we Aina 2022 li TBCA Women's Secretary Sakavai Ungzange Chiku Muina Hopok Laka Pungcham Baptist Church we Yao Kohomali Kala Ajon Sore Pili Naila Kaino Otsak Laka Trinal Conference Karunga Inang Soda Naila Kaino Otsak Kangarum Samgapang Wilungli, Pungcham Baptist Church li program iwi touring program no tara jakava nailak kaina paning kuida aje hitada latluida Women's Society we Platinum Jubilee kamayon samgapang hili Rivrana ilila latluida pasaka pa inang soda hirada atam kui kang asak hiwivang Rivrali ningashi kami inang soda iwi ningashi iwi kaya gashi hi church wi Yokohama li otsak nga rumda khalaya church wi deacons kathanaping workers ping Women's Society wi kathanaping Youth Society kathanaping kala Pungcham Baptist Church wi members psycho rally lat luida Krista wi mingli ringkapa shalam kami ainang soda Imang we na maning la iwi shim kuray na la TBCA office we shongay na la Rivra we so kami we lungli Jubilee samkapang we ringkapa kamatan chingri kahay Rivra we so kami latwi da program hili rangarum da klay psycho really tashu mirano kachihi sayha kasay nang soda hangshok ngaye ye nang soda iwi kaya kashi kala iwi ningashi hila program hili church na tayong da we in arang room da clay Yokohama bing kala Yokohama li ng room laga women kasay ng soda pongshok aye kala hiwilong hili itom na program hi singka kava ministry church we ministry wilungli ot mga waka hakakwila kaji kachung kamay atamli acknowledge makasa pastor we pray ngara Oja we pray villa Pungcham Baptist Church we pastor we pray villa lay the lay kala church kateng da we aina pastor we pray villa rangarum da lay na tumlila iwi kaya kashi pongshok aina ng soda na tumlila rivra we so kami we shalam na tumlila hangji punlu shit da lay aring aya itumna Pungcham Baptist Church hi rivra we lay shi Rivra we ningatong apong taing tada so kami we lungli aji tumitada Women's Society we Platinum Jubilee hi samphangda khalaine hili ajon atang ajon sorepi chairperson Pungcham Baptist Church na la hangay re itum we ayi ngara pingna Women's Society hi we pioneers pingna Krista we pau kapha samkaphang aina hopok da Thought aka wena, thought aka maron da. Jishu Krista we pau kapahi
หังจิเทมามันดาอาจจะอิทุมิทอทิลีคริสต์วิปาวกพาเจจิชูคริสต์ฮีอีวีอิทุมิคุยคำยาวิราลักโคกจิวีกฮอร์สัมพังกคุยเอนังโซดาทุยกหายอาริอาทุมนะโอกทุยฮิลีมาเลยสารละอาทุมวีเลยชิลาไกนะรำฮิลีนิงตงลาไกนะคริสต์วิเลยกิชีฮีทอดกจีวลีหังมารอนมีมามันดักอาจจะตุมนี้โซขมีสัมกับพังฮิลีอาตุมนะใส่หากใส่หนูโซดาคุกจีซังดักจาริตาลักรำเงเลยฮิวิวังเสียสามีก็ให้ฮิละลัดวีได้ acknowledge สังไงเย่ก็เลยชิมังมันนิ่งละอาจจะตุมีโปรแกรมฮิลีองชุงวาชุงขวายดาขังรันกษาลีอีวิชิตกสังลีวะอาคบะตุมโซเวียตแต่ดาขดน่าลักลักดิ้งตงลักนะอดจำกับซื้อมีดะขเลยะมีเพื่อกจีวลีละ acknowledge สังไงเย่ก็เลยชิมังมันนิ่งละมาไทยลักนี่ตุม women society วีplatinum jubilee สาขวะอิทุมนะ acknowledge มาสาขวะมาสาขไปจีวะอิทุม women society ฮิวีอวังราปิงลีก็ต้มไทยลักกินะใส่หักใส่หนูโซดก็ต้มมีดะขเลยะก็ฮาระอวังราปิงลีละนิ่งชินาโคก็จีฮีพงชกไงคิวิวังละจากกับ pray อากาศาดาอวังอากาศาดาอิทุมวี ministry ฮิลีก็สักจุงอะไรข้าฮิวิลุงลีก็ฮาระนะอวาวนะเลยชิลากินะก็ต้มขมีอวังรานะก็ต้มขมีมังไงนะอิทุมมัดปุงพัดอากินะอดมังไงฮิคุยก็ชับโคก็จีฮีนัทุมลีละนิ่งชินาโคก็จีฮีละพงชกไงอาริงยาวะอิทุมฮีอักขมังทอร์ละงจินชงละอิทุมJubilee hi wi tui kui sadakle declare his glory vare wi te khamatai chi shatlu phong shoklu gaji hili itum latui da muchuk rumra jaina aring ya hi wa matai la kaina khare thot rin chan kapi kasang tharada tharuk hili aji itum wi tui kui sa laka khu shok ta khaleya tuyar tui hi vare wi te khamatai chi shatlu phong shoklu gaji declare his glory. 1 Chronicles chapter 16 verse 24 hi itum machuk ngurum khawai sase ang ishun hi ina hili pungjam hili taura da gazat atam thar chiwi wang malung ring lakke da awoli ina phongshoke je ina ngosoda aring yawa mai aji itum apam da leira kha itum sei ha samaman laka rivrawi pau ka pha hi itum machuk ngarum khawai sa se ka chi hi na chumli remake up ta phongshok ka ye rinchan we lyric hi matai la kaina itum the thought rinchan 1 Chronicles chapter 10 we no phok la ka 29 hi wa shung de itum na thai phlungi ka chi wa khigla ja ka wa matai la kaina hi li rivrana sol awungali awunga sang sa ka highway thili rivrawi mangali rivrawi migdali awunga sol hili ningyang makho ung khalai wi wang aina David hili awunga sang sak laka ana rivrana ka panga khuya rivrana thaunyong khamiya rivrawi raw awunga akasada ana khimamai ot sakla ka ji hi khare thodrinchan kapi ka sang tharawe ino poglaka makuda chiko ina tangda itum ka thai samphange hiwi nga chai le aringa ya aje itum na team sa laka tui kui sa laka itum na kapang shoka haya hiwi tu yar hila David na mungda leilaka awunga sa da leilaka rally masot khamiwi masot ka chikat wi la jiwi ina khushok laka kui ka shoka Bible pam akhale kai tum na hiwi Bible pami itum na phaptara ja khawa hili matai la kai na khare thodrin chan kapi ka sang thara da thoruki itum mi Bible ka tam naw ping wa thai sera homiletics te itum mi subject akhalaye jiwa khigla ja khawa itum na vivrali khorum akhawa itum hi ka tha da khorum ra service we order khima mai zangra itum na meeting ka khawa worship singka khawa itum khima mai elements jagawa itum na vivrali masot khami vivrali khokharumwi program service order khokharumwi angaran angayai kasem atam tharan jili khima mai zanrakla gaji hanggaji thai kapai pangshap ka phunga
นิ่งขมีโซลอาวงนะสักตะมะคุยละคิริยตเจริมก็หัวปมจิลีฮัดะหายกษาเนี่ยข้าเดวิดหินะเอาเงคิวิวังเลจากขวานิ่งขมีโอโกฮิลีมาไตลักไอ้นวิรานคีฮังเลจากขวานิ่งขมีโอโกฮิลีมาไตลักไอ้นอดยูร์กทุมซังจินวะคาเรซาดาอิสราเอลนาวปิงนะไทยเดริจังเดเลยละก็วิรานอัตุมลีมีกซามานาฮีสินาวิเตงโกลิสังละก็จีมาจากอัคเลระก็ขันยลีเอรันวิคัมสวีลีอาวันกสักละก็เอลเมนต์วิอาทัยมาทัยขังสักอาทัยมาทัยขังสักจีวิรานเอรันลีอาวีบางมอนคเรวิชิมคุรักษาดาอาลีเชปาซากไว้อดจำเงือกไว้อาลีกับปังคุยโคอาลีกับทานักษาดากับปังคุยโคก็ได้จิตให้ขมีวิคุดำจีอาวันขวันนะคำสุยจีจิลีละสังปปมกจีเนก็ทุมลิขิกละจากเขาว่าอิสราเอลนาวปิงลีอาวิมียูสับลุงระจากเขาว่าอาทุมลีขมีนิ่งขมีทารางยังลุงเพกขณีจีสังละก็นิ่งขมีโอโกฮีริวานนักปังคุยกับหายปังมอนคเรปิงนะอาทุมียาร์ตุลีพงจัดแล้วก็อิสราเอลนักเลยอปังจิลีริวานนักโซมิดเลยโคริวานนักยูมิดเลยโคก็ชีวิตคุดามอากาศแล้วก็สักลักอินพงจัดโคข้าจะตั้งหังกับหายถาดาเยรูซาเล็มก็หัวอปัมฮิลีนิ่งขมีโอโกฮีมักหายตั้มทารันจิลีเดวิดวิอาวุงลีอาวิอุกลงลีก็ท่าได้อิทุมอิสราเอลนาวปิงวิริวานในอิทุมลิงโซมิดเลยก็จีนิ่งขมีโอโกฮีก็ท่าได้ก็ตาวลีให้ไปรักเลอดสักลักไอ้นักคุยละก็อาณาคิริยเจริมวิไอ้นะเยรูซาเล็มฮิลีนิ่งขมีโอโกฮีอาณาพงองละก็อิทุมนะ chapter 16 ฮิวิ verse 1จีอิทุมนะขยังอาตัมทารันจิลีเดวิดนะขีสักละวิลงฮิลีอิทุมนะวิวราลิคอรุมพลุงระจากว่าอังรานอังเย่กษาฮิวิลงลีอิทุมวิ worship elements da in a vivrali se hasakava in a meeting ka laka or women fellowship la paye youth fellowship la paye or church we khokrum we program singa ka atam tharan sang phalungi kachi maramping ji hili matai lakai na hili first Chronicles chapter 16 hili kazang kho jaina chapter 16 hiwi verse 1 hili khizang la jakava ning khami oko hi kachon shimlungli David awunga na hai ka hai wi chili khisak la jakava rikata kachikat aina ningyana awunga David hina khila kho ali Israel now pingli phak shoka awi mi yur sakhang saka rei khamataya vivrahili saklak in a khilaka vivrali ka thada samphang rodo vivrali ka thada wanganai rodo da ana saklak in a khilaka remake up the rikata kachikathi vivrawi mangali phu phayaye ya khalata mikumwa ka sauki the vivrana le shiye je salala awi mikumwa ka sada awili kangazan awili khavat maka ka shu kya ga khalai hi ana vivrawi mangali rikata ka chikat hi zanglaka laka ka khaniali ningyat chikat ji itumi English translation ai na yang khava fellowship offering da hange hi yang laka hi fellowship offering hi wi aminga khanawa khigla ja khava Hebrew tuye na zeva shelamim gajine jeni hiwi aminga khanawa hiwi ka khaladwa peace offering peace ji ka wa chingri ka hai itum takle chingri ka hai hiwi ka khalat hiwa pemt gaji wholeness mapung ka pha gajili ka hangkho jena remake up the David awunga hina vivrawi mangali ningkhami oko hi ka chon shim jili khuyong ka hiwi thili leida khle pangmon kharei pingli asaf ko ho pangmon kharei hili ka pangkhui laka ali hang laka rikata ka chikat kala ningya chikat hi vivrali phu phya laka atum khalata thar kui kho jena itum na meeting church li meeting hili i vivrali khorum khawai i wa phlum ra ja khawa khare atam level Israel now ping hi saklake ne khuye vivrawi mangali wazangi gichi vivrawi mangali wanganingi gichi hi manganing leng mane khiwi wangla ja khawa vivrahi wa kathara vivrang sau ki da atumi vivrawi mangali atumi manganing leng mane
keciwi wang ai na rimai kapta atum na virawi mangali rikata kachikati phu phaya hai laka virawi mangali ningatei laka vivali samkapham vivali khokrum atamchi singakho khai tumi atam hiliva kathado itumi moray itumi khangazan itumi khamakhaw kya khalai salala vivrana awi naumiyara akhamang khalai itumli hui khamia proho Jishu Krista wi manga aina aje itum vivrawi khorum shim hili kathring khi khamalai lakla vivrawi mangali awi phasing ni hamsang laka kathara vivrali khokrum samphang dak lehi Jishu Krista na ana Calvary cross ni awi mangla chi homida awi phasa mangla chi kat khami manga aina aje itum church li vivrali la iwi sharuk leye da awi mangali kazang hi itum li vivrana khomong show khami ko Jena matai lakai na hili hang da klai pa wa khigla jaga wa hili hang sada vivrali hi wi phuka phaya hi singa laka Israel now ping hi vivrawi mangali ka zangkho ji itumna vivrali khorum ra the e church bakara or itum women fellowship la paye youth society wi khokrum wi angaran angayei ka sema tam taran program ka sema tam taran atam ka chivli itumna meeting li ka zangpam khaleo the church li zangpam khaleo laka itumi matai makeup ka chi worship element hiwa vivrawi mangali ningatai laka vivrahi achi in a church li vivrali ngarum sak leida klehi Jishu Krista wi mangai na kho da church li ungzang naka nawi oklum vivrali hang nana vivrawi mangali na mi kumwak sa da sayon ka hai ka tong ji hang phat laka Kristalik zang ka hoyi remake up te itumi khokrum wi worship element ji kho jena itum da azingli yangta atam tharan jili David na rikata ka chikat ay na ningyat chikat ku kahai tharan David na prohowi ming singda mi ping psychorally somi ana awunga akasada vivrali la ana yarikato nga wivang ana sayha samiye kalachi verse 3 li yangta tam tharan shinaw miyer now matayla Israel now psychorally khamui hangkharip samarim akharip kaladraka thaikaw akami Gajiwi worship element jiwi sharukla zangi gaji kho kai tumna jili patamaman jeina verse 40 yangta tam tharan jili prohowi ning khami oko mangali pamda vareli pomi khwila Israel now pingwi wangla hangmi ye kala vivrali nga kaumi ye kala vivrali ning kashimi ye gaji hi itumna kapa samphange kala jiwi na tamaman jeina verse 5 we no pokta jili pata khava kala hiwi mamangli chapter 15 jili yang akava David hina ka thakla ja akava vivrawi mangali khorum ra ja akava la sa ka taping yang la sa ka taping nila kapang laga kapang khwiye la sa ka taping ka la ka sarano mi wi wang sia sa mi ki chiping hi matai lakaina pang Levi wi Israel nowli Israel wi yur tharata khani khalai juwi lungjili yur akahiva vivrawi mangali ana awi pangmo kotar khong theping chila kapang shok laka vivrawi mangali vivrana sami ka hai ka tongi khokhorum hi vivrawi mangali khokhorum hi mapung phalakina khorum khawai da David na Levi now pingwe ina kapang khwi laka hita da khokhorum hi mapung phalakina khwi ka khawai worship elements hi zangkho jena acha hili itumna tuikui sada khalai hi verse 23 ya verse 23 24 25 Bible pa menala pa sho khaire kachi itumna khublaki ni yang ra ja khawa verse 8 we aina hopok laka verse 36 hili yang ta khawa ima pa ta linra khadang hanga hai thada vivrawi mangali ali vivrali khorum phlung ra ja khawa ili hui khamya Jishu Krista hi iwi hui khamya vivrala ko awi manga aina ilik sa khawa vivrawi phasing hili ali khorum khawai church li khara kho kajui ning legi gi jine kala chain ng so da chimang maning le itum na hiwi verse 8 we na pok laga verse 36 li yang ta tam tharan jili itum na Bible ka tam naw ping na matai lakai na itum pastor sagi gi chiping or khokrum li than gi gi chiping
missionaries la pai evangelists ping la pai sakla kai na hiwi worship elements si itum li church li itum na khima mai sara khokarum li angran angaye khima mai zangrak la gaji hi chui content hi hiwi eina la actually unga pamaina ari hon itum very shi ka thado kai khava meeting kara mi razang da khlei chi khipa ma mai khla da mi pingli yangaura ka changkhat we hili zang da khlei david thina rivrawi mangali khorum hiwi lung hili kapi ka haya masot khami wi la sem hili khayang atam tharan chiliwa remake up the khisakla jakava david thina rivran sami ka hai ka tong ji phaning unglaka rivrali masot mi ye da hangde rivrali masot mi ye church ni rang ka hi knowing sot now ping kala na wishim khumi mi ping di sampang da mi ping li da khisa da le atum ka da ring da le ka chi hi mai itum a khaina ka fellowship le nga rume khachina khamatai maning ne matai mai kap ka che maram ji ba khigla ja ka wa i na vivra hili in a church ra ka hi I wi vivra hili is sampang khira I vivrali sampang ra ka chi wi ningrin le la ka church hi razangi ka chi ne worship hi ragi ka chi ne ungzangi ka chi ne Jane itum the verse 8 kalachiwi azingji yang ta kava remake up the David na lasem hiliki sangkla ja kava rivran sami ka hai ko to ngahi phaning unglaka proholi masot miye da hange masot khami aina ngasoda rivrali brawi ka thar pang shap wiwang rivrana ningtong lakina legi shi wiwang rivrahi ili ka sema rivrahi khalai wiwang awi magunji wiwang ili ka sema vivrahi va thar khama thenga vivrako chi wiwangai na vivrali masot khami vivrawi te khamatai chili ningyang ung lakai na vivrali masot khami chi wiwangai na itumna kadakla jakava itum wi choir kata khalai hila hiwi na khui ga shok ne jikava david na la sa ka thai ping chili kapang khui laka la la sang sake da hange yang aji tum wi thot hili piano la lei da lei kai ka itum drum set la lei da lei kha atum wi atam li va kotar yang kala talu ka ta hi pangla kaina khong la ka rivrali masot mi ye da hangde chi wi wangai na khitla jaga va rivrali masot khami hi akro khamatha ping na rivrawi ka thar pang shap chili rivrali yang la ka awi pang shap te khamatai li rivral na hi va ka changkhat tek matai la kho da rivrali masot khami ye mikumo na ili ka sem hi rivrawi kharinji hi kho ji hi to mam lai pai ne rivrali masot mi khawai rivrali ali ngarum sak leila ka ali masot mi khawai rivrana itum li ka sem kho jena ji itum ne yangata tam tharan chili david hina kapi ka haya la sem hi anakapi ghai wi thili asaf che ka pangmon khare pa hili anami ka sang ne kala la se mi likhi sangla cha ka ba rivraw wi te khamate chili masot mi ye yang kala ji itum ne yang ta tam tharan rivra na sami ka hai ka tong ji phani ung da ka re make up the rivrali masot mi ye ji wi thili rivrali ning ka shi mi ye yang masot khami ai na ning ka shi khami hi na tai kho Ningashi kami hina va kigla jakava rivrana itum na hiwi verse 10 kalachi wi azing jili itum na pata kava David hina awi ning tong la kai na awi uklungai na rivrana sami ka hai anakatong ji phaning ung laka rivraw te khamate pangshap jili ana phaning ung laka rivran na lining shi na kho ka ji hi ya rivrali ningashi mi lo ka ji hi sangda lekho masot khami aina ngasoda rivrana sami ka hai ka tong ji phaning ung laka rivrali ning ka shi mi ye rivrali masot khami rivrali ning ka shi mi ka hai wi thili rivrana sami ka hai abraham li rivrana ali ra ho khui laka awi naw ngara ping kala awi aina miyur ka hakka shok na sakra ka ji twing shit mi ka hai rivrana abraham li mi ka hai twing shit hi israel naw ping li awi mi yura kasada atumli ungushungne jaina vivrana matai lakaina abraham li covenant jakava abraham wi naungara nautun ping hina rivrawi mi yursara kala abraham li hoshok ta khle vivrahi abraham kala awi shimkur awi naungara ar aza awina tagi gaji nautun ping hina nautun ping hiwi vivrahi va
Abraham li ho ko shoka rivra Yahweh hi awi rivra saro khamate yur ko tongali hang ji thailo ji ne rivra na mata kha ka hai tek matai na kai na sa shoka hai ko tong ji o ko thui yur ko tongali hang ji rivra wi le gi shi awi khui khami hi o ko thui yur ko tongali hang ji thailo hang phat lo ka ji hi la sem hi li ka sang kho Jane itumna na hili sami ko the rivrali hangapat kala na hi iwi rivrako kala ihi na wi ko the rivrali hangapathi itumi khokrumli zangphalungi gijine itumna worship sara the Sunday hili ina itumna meeting rakaka tam tharan or women will apply youth will apply fellowship gaji hili iwi baram akala sako kha itumna thai phalungi gijiwa khigla jagava jubilee atam hiva matai lakaina Rivrana itumi sami kahai awi ning katong paning laka rivrali masot mira ka khania li rivrali ning ka shimira ka kathumali rivrahi iwi kho da rivrali hangphat laka na aina rivra aina rivra chan lazek laka rivrali khokarum atam singkar kho kala chimang maningla itum talent ga teng te da leida khlai ping hili lasak aina lapai itum apong teng ta da itum ni vivrana mi ka high talent at tishurda nana guitar masing thaya khava nali vivrana so mi ka high no we rock shot aina khak shot na sakta khlai no we akhon je aina kala music instrument na te ta da leida khlai ping hina vivrawi mangali ila vivrali khorum ro kho da vivrali masochika laka vivrali khorum atam kho chui wangaina vivrana itum ni samphang sa ka haya atam hi aman sakna ki da khui laka itum rivrali mapung phalaki na khokrum atam singka se kala vivrawi te khmatai shan ka khui atam hangaphat atam na sa se ki chi hi na tum ko tong ali share sa khangai ne rivrana pangsha marum sang mi rano kala Ukraine based women member pingila na tungwi kamatha rock shot ji sichin laga masot mi hai chuwang tra khani siye ni thomni matai khamai so khami da sing rano jingom hang shini ka shung manglawi zat khangi li rajang hai saikora mangla thochir kui laga hanung lakse gaji hi nghat tale ayarwe na rajang da khalai bing mathala ga na bi kui se mathala ga na za kui lakse ishiwi women chairperson ajon thang New Year li gadali cherry thautun nawena leisaya ajidayang jiwa complexion nawi ngajei laga awiyang tada kawsang da leyang laga atang la ana tada shubai kaman tada hey iram naw pingwa ajiwa gajon mi ga baila mi laga khami mali lum turai na bikuing saksai yang iram sikla sigaum saying ya khani tang hiwa jigat laga da shakchang da hanglak da leiko China na dumwi ka jonji ka bili hada malum na khala ya hidargar sada lai gajila pomilo phagaza kamangazali watale ka ya hila watale ko gaji hang laga ring phala gaina phungjam hi wana phai kar phi ser laksai gaji hang je phun dalai kala service ko bailaga yola ping psychorally shimung aila church li hallback ka samilo gaji hang dalai ara idamna khanga chang lali KL number 269 hi khoye na than laga sami reno kala khanga jang si ha hi UBC women secretary na atam khui mi reno itum saikor na nganing ka laga KL number 269 hi khanga jang la sa da sangrum se